Prelep oktobarski jesenji dan me izmamio ovo popodne iz grada ka jednom od jako lepih vidikovaca Đerdapa, to je Kovilovo. Staza je lagana, dužine 1,2 km, kako i piše, oko 3% je plastičan nagib, tako da jako lepo za porodičnu šetnju. Prethodno sam se najavio u vizitorskom centru u Nacionalnom parku Đerdap. Ulaz po osobi je 290 dinara, tako da shvatite prvo do Donjeg Milanovca i onda 5-6 km, nakon 5-6 km od Milanovca ka Golupcu vidjet ćete skretanje za Vidikovac, Kovilovo, Kapetan Mišin Breg. Tu da skrenete jedno 6 km od magistralnog puta je potrebno preći do početka staze. Kao što i piše, prvi stepen zaštite, možete i sami prošetati, danas nema nikog ovdje od rendžera, ali eto, uzeo sam propusnicu, tako da odavde krećem put Vidikovca. Staza jako lepo obeležena, dobar deo je ovako široki kolski put, potom se sužava u jednu stazicu i izlazi na plato. Ovdje sam bio pre par godina, samo jednom, pa eto, poželeh ponovo da dođemo, kad već nije daleko, zašto ne proći ponovo. Ako se ne varam, ovo je ovdje deo Nacionalnog parka pripada planini Oman. Ovdje inače, ovom trasom se prolazi inače od Donjeg Milanovca ka Majdanpeku. Jako lepo, mirno mesto. Prelepo šumsko prostranstvo. Sad su ovako jako lepe jesenje boje. Smenjuju se zelena, žuta, crvena, šuška pod nogama. Temperatura negde oko 18 do 20 stepeni. Idealno za uživanje. A verujem da će takav biti i pogled, fenomenalan. U zimskom svetu daždevnjak, vodozemac oko 30 cm, hrani se insektima, larvama, naseljava brdsko-planinske predele oko 1000 metara nadmorske visine i mahom mu je stanište blizu vode listopadne šume. Zaštićena vrsta. Verovatno ste ga viđali po šumama Srbije, a ovdje ga ima poprilično. Ovo ovdje Barica je uglavnom njegovo stanište i to može biti prvi signal da ste jako blizu Vidikovca. A nakon nekih 20 minuta laganog hoda, to je taj plato odakle se prostire fenomenalan pogled. Kakav dan, kakav predeo. Ovo Podunavlje je stvarno nevjerovatno, a posebno donje. Definitivno najljepši deo toka Dunava. Ako u daljini, ovo ovdje je Boljetinsko brdo ili Tirit, jedan deo kopna koji je zašao u tok Dunava. Onda planina, vulkan vulkanskog porekla, ugašeni vulkan Treskavac ili ti Varful Treskovat, nacionalni park Portire de Fier u Rumuniji. Odatle se pruža fenomenalan pogled također ka našoj obali. Nalazi se baš preko puta Lepenskog vira i kažu da je bio inspiracija za izgradnju njihovih kuća, taj oblik planine. A isto tako je bio Lepencima i solarni kalendar, po pričama arheologa. Kažu da kada 2 puta zađe sunce iza grebena, za vreme, to je bio znak da je to u stvari dugodnevnica, početak leta, i to je bio signal da moruna dolazi iz Crnog mora uzvodno
je to bio znak da će biti hrane. Pre izgradnje hidrocentrale Đerdap 1 i Đerdap 2 je bila velika migracija morske ribe koja je dolazila uzvodno čak do Beča. Sada su te migracije poremećene i zaustavljene, tako da ih više nema, nažalost. Čovjek upetlja prste, olakša malo sebi život za proizvodnju struje, energije, ali na uštrb prirode. Otprilike odatle počinje i deo Đerdapske klisude, takozvani Gospođin vir. To je put koji vodi ka Golupcu. Jako je lepo mestašce, puno klupica, uredno, čisto, kako i dolikuje jednom nacionalnom parku. Šomrda, najviši vrh Đerdapa. Sa ove strane pogled na Milanovačku kotlinu. Dole Kapetan Mišin breg, jako lepo etno domaćinstvo. I u produžetku Kazani, odavde se do duše ne vide, ali put ka Kladovu. To je jedan kratak video, da kažem kratka šetnja. To je još jedna topla preporuka da dođete, kada ne znate gde ispuniti dan. Đerdap je sigurno jedna od destinacija koja će vas oduševiti. Ja ću današnju kartu i ostatak današnjeg dana, koliko mi to preostaje do zalaska na par sati, da obiđem i kanjon Boljetinske reke. Snimit ću par kadrova jednog jako lepog kanjona, koji je pristupačan jako blizu magistrale, a također vredan pomena i vredan posete. I za danas druga lokacija, nezaobilazan kanjon Boljetinske reke. Sada je mirna rečica, nizak je vodostaj, ali umedana buja onako baš poprilično. A mesto je ovako poznato, mislim, više među geolozima i dosta obilaze studenti geološkog fakulteta. Ovo ovde je jako bitno geonasleđe, ne samo Đerdapa i Srbije, nego i čitave planete, rekao bih. Su ovde izraženi, jako su izraženi sedimenti, sedimentne stene. Što će se sad vidjeti iz priloženog. Ovde put inače vodi ka Lepenskom viru. Neki kilometar i po odavde se nalazi otprilike. Znači može se gore magistralom, a može se i kroz ovaj kanjon pravo u arheološko nalazište. Jako zanimljiv, impozantan kanjon sa svim ovim geološkim nasleđem. Eto, malo informacija. Prvi zaštićeni geološki lokalitet na Đerdapu. Najatraktivniji deo kanjona su crveni grudvasti krešnjaci iz perioda Gornje Jure. Kažu da su nađeni fosili morske raže u nekom od ovih velikih blokova sedimentnih od pre nekih 150-160 miliona godina. Burni procesi istočne Srbije i Đerdapa. Ovde završavam današnju šetnju. Eto, ako vam se svidjelo, ona stara floskula youtuberska, lajkujte, podelite sa prijateljima. Meni će značiti kao vid podrške. Veliki pozdrav!